Jamme kisi mo salmini mo be inde mo yettore mum kala ka tawlo don Allah beydi jam ka be ngureji ka balli e ka jawle hare men salmini o ko adi kon dobbo ko no heddi Conakry horeje sedani Fuuta Jallo kadi no heddi seda hare telemma Conakry kala haton jimbe ton ko yobe hitti suma yon ari hande iden sappo e jowi on contacte 626 00 86 00 amma Fuuta Jallo on contacte 628 01 35 04 si don haton jine dum ko wada yani keldi no moji ko min ko mi sede mi do gollitirde on contacte numéro ji din don be Guinée Bissau be Dakar be Abidjan be Sérékore be Conakry e be Fuuta Jallo haray fo no windi don on wawa contacte haray men salmini on sadi mon ka toli e odo live men partager seda sakito den hedintina on do kamen jogi don e cerno amen men fillito si men gayni be hedade partager seda ala talba mabbe be wayru be nande makoji mabbe din darsuji din finandeji din aray be wawi gasa hawrude o video be andita ko feƴƴi kon e leydi banankoro haray ko minen gedalbe ben meden e plateforme goto meden toribe be jannu men be yobe fillitanu men kadi bayru hakkil koko orata filtanu men darsu qur'ana on bayru mede weltori be holli men ko kayre woni tigi tigi meden jabi du wakili fi mayre on haka ka kutime o kiyal mayre e firo mayre ka dengal meden banda haray mi do feƴƴinde vocal mo be firani men do rubu goto wawon hedade ontuma min kadi mi repeta dinano on salminama partage non yogi be font deftere on o e fontude suratul baqara voilà اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عليه إن درس يوم عندكنا يا نكتب على هذا كتاب عند إن شاء الله عليكم من محمد مختار جل جل الله عبد الله جل الله محمود جل الله عبد الله تعالى وهذا درس wadana kala hata jule mudu tabuga yalla kala la ilaha illallah millatun adam ila akhir dunya a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladani suratul fatihah mawrida fi udditan jange magol makkiyatun ka makkah mawrida jipitata annabiyyo bismillahi hudori jange dande deftere barki inde allah الرحمن نيمن وجل بين هيفر بين كادونا دو الرحيم نيمن وجل بين الآخر الحمد لله اليتوجه لله تبتني الله رب العالمين جيد تجيهوج الحمد كو استخراج جميع الحمد لله سبحانه وتعالى كيون قل يتوجه دفوج تعالى نانا ربنا الحمد لله يتي الله أرايوانانو في رفته كتايف الحمد لله رب العالمين جانجرا yetti allah on ko hamadan allah winde teno ono shiwani alhamdu ko yonti jandangal yettoje de lillahi tabtani allah rabbil alamin jeydo tagi hoji ma rabbil alamin ne udo tagi hoji arrahman ne min ujula ben hever ben ganna do arrahim ne min ujula ben tulakhara maliki jeydo si wonti jangiri maliki haray ko lando yawmiddin allah de yeddi kude إياك أنت يا الله نعبد ونكم رواتا وإياك أنت يا الله نستعين ونكم دات تبلل لك الحاج جامن من تركما إهدنا فيون من الصراط والله المستقيم فجيم أنقل ونقول صراط الذين كلا والبين أنعمت بهم من دالهم من ذهب الإسلام الإيمان الإحسان غير المغضوب عليهم بنتكاب عليهم وعلى اليهود ونقيم بأن النبي موسى بون اليهود kon no Allah kikkirani be jangi be hurali ko be jangi ko goddo jangi hural ko jangi ko haray Allah no manani wala doli na wala be majjube an nasara woni an nasara ko yimbe annabi Isa be jokku be dina annabi Isa be woni an nasara kon do wadi be majjube be wi Allah no mari biddo ma wi Allah no mari be nge biddo haray on tigi majji amina yo Allah jabi wala tul bagala ci mo rende fi nagere no jangi e maggol madaniyatun ko madina ci monde jippina tay annabi
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kembarki maggol isro maggol inuro maggol. Alif lam mim. Allahu a'lam bi muradihi bi zalika. Wa Allah andi ko mo yedi do harfuji jalalaini ko ni firi alif lam mim. Ara yona ibn Abbas kanyum o wi alif on ko Allah, lam on ko Jibril, mim on ko Muhammad. Mawatti don kanko tafsiruji go kanko ibn Abbas. Zalikal kitab ndeng Al-Qur'an arinde Nabi Muhammad jangata. Allah joporinde do zalika kamawni golle la raiba fihi sikki ala e mayre. Al-Qur'an kala ko yeti ma wana sikkito. Hodan ko le bewal lil muttaqina wonande hulay bi Allah be. Alladina be yu'minuna be no gomdina bil ghaibi ko wirni. ويقيمون الصلاة بني باي جلد ومما رزقناه يوغا كومن أرسكي بيوفقون بشكو إدي والله والذين بيؤمنون بنقوم بما عندي القرآن الإنجيل جبنا إليك فاتما النبي وما يتوريت الإنجيل زبور إكوانادي ما أنتقيت وما يدن دفت إنجيل جبنا نود من قبلك قواتي أنولير وبالآخرة الآخرة ما يمتو يوبي قولي هم كان بيوغنون كبيانا نابي بفلتين بما يمتو بيوبي قولي yonte ino bellintini maya immito yoɓe golle ko gollata ko boni ulaika ɓe sibaɓe ɗiɗo sibaji ala hudam joni hoore pewal mi rabbin mo ngal e jooma maɓɓe wa ulaika ɓe sibaɓe ɗiɗo sibaji humul muflihun koɓe woni malitteɓe natugol aljanna dada yitte yo Allah wattiden e maɓɓe Allah dalinna alladina ɓen kafari yeddi ɓe ana abajade e abalahaɓe ko nande e maɓɓe tawa on no fota alen e maɓɓe an zabtahu wajiɗaɓe o am lam tunzirhum ma abajaki ɓe o la yuminuna ɓe gomɗina ko hatta noon ɓe gomɗina atamalla walla noti ala qulubihim ka dow ɓerde maɓɓe wa ala sammihim e ka dow nande maɓɓe wa ala absarihim o waɗi ka dow gite maɓɓe hisabatun cuddi majjere o wiyata ɗo wa ala absarihim e ka dow gite maɓɓe wa ala sammihim e ka dow nande maɓɓe haala kal lanni ɗo joni a fuɗɗitotoji wa ala absarihim o waɗi ka dow gite maɓɓe hisabatun cuddi majjere wala hum no wodan ɓe azabul lette azimum mawnude ومن الناس نيم بين ما يقول بين بنويا آمنا بالله من قمني الله وباليوم الآخر إن الله سكتين وما هم حرب ونادي بمؤمنين كنت يارك كالنقل بكم تني بهم الجبال يخادعون الله بهدى دين الله والذين بهدى من آمنوا قم به وما يقضون بهدى لجوفات الله نزقنا ونكي جمعه وما يشعرون بسوء لكونكي جمعه بجنفه يقولون بأنك دربت ما سمرت اللوت في الإيمان فزادهم الله ولا بيتني بمرة يونا بقاكم ولهم نواتا بعذاب التي عليم موجود بما كانوا سبق بلاتي يكذبون بفنا فإذا قيل لهم شبه ناما لا تفسدوا وتنبون في الأرض دليل قالوا بي إنما نحن عند من مسلمون من مؤمنين من ينقوكم من جوكي ونابون نقول ألا إنهم نكم بهم المفسدون كم بني ولكن سكون لا يشعرون بشهادة كم بنوبة فإذا قيل له جبي أنا ما آمنوا قم دنيلي كما آمن الناس ونصحابا قم دنيلي قالوا بأنه من حرم قم دنيلي كما آمن السفهاء ونقم دنيلي بأندائبه كم ببي ونقم دنيلي بمجوبة ألا إنهم نقم بهم السفهاء وكم بني مجوبة ولكن سكون لا يعلمون بأندا كم بني مجوبة فإذا لقوا سنابك حوري الذين آمنوا قم دنيلي قالوا بي آمنا من قم دنيلي وإذا خلوا جبلتك إلى سياكين وادي واري بما ببنك بك قالوا بإننا من معكم بدون دمون إنما نحن عند من مستهزئون من جل إن تنزل بسبب فين والإيمان الله والله يستهزئ بهم ويبقى بجل ما بهم ويمد وجوهنا بفي طغيان عند المجر ما بيعمون بمبو أولئك بسبب جيد وسواجي الذين ونبين استروا الدلالة شبه بمجر في الهدى يتوفيون أما ربحت تناكي أما ربحت هبالي تنتجارة جلاكم أبيهم أما كان بلاتاك مهتدين فيه مثل شبه مأبي نافذ ياك مأبي كمثل الذين وشبه استوقد نارا حق ديت فلما أضاءت مكالا ديت جلب ما حوله نكون تكمكو ذهب الله والله نبى بنور عن نور مأبيهم وتركهم وأجب في الظلمات عند النبي لا يبشرون بياتاكم تكمكو ثم كبفادين كن بينان غولغونغا بكم بوبين كن بيولو غولغونغا omo yomin kini be yugol lawol pewal on kambe la yarjuna be rutata ko keferago be arta dina awaka sayi be ma tiba mabbe nawai wa dulare mina samai monde ka asama ina dulare de zulmatu nibe paradun e parnitte abarkun e maje yajaluna be wada sabe nguje kolli mabbe bi azani kande tappi mabbe mina sawai ke kulal parnitte de hazar al mauti kulal maide walla muhitum ko hinda to gandal
بالكافرين هيفرات جند المكو قال نتاري هيفرات بهانه وبي تكاد البرق نبت مجد يختو دجلة أبصارهم جيد مبتد كلما أضاء لهم ثم كلن مجد جلبنا نبي مساو بها فيه عند نيرين فإذا أظلم جنب بيالن مبقامو بدرو ولو شاء الله وراء الله يدنا لذهب بين بشام من نند مبتد وأبصار جيد مبتد إن الله الله على كل شيء يدوك له قدير قوله الله تعالى يا أيها الناس كونوا يهمه وعبدوا ربكم واتقوا جومهم الذي الله خلقكم تقدون والذين تجب من قبلكم متقاجيون لعلكم بلغون تتقون هؤلاء الله الذي الله جعل لكم ودنا الأرض التي فراسا وكتاني والسماوات أسما بناء كبودي وأنزل وساجد من السماوات كاسما ما أنديا وأخرج به ويلتن جبن جندا من الثمرات ونجدهم رزق الله كنتم كارك ونندون فلا تجعلوا لله وتودع الله أندادا الشرك أندادا كفجيلو وأنتم هرعون تعلمون إذن أندي الله كوغوتو وإن كنتم صلاتي كبيرا بين الشتتاري مما عند القرآن نزلنا من جبني كلا كيودون نزلناكم من جبني في رتوة شوني أنزلنا دونكم من جبني نواتر على عبدنا ورجي آدم محمد فاتوا في دي أدم بشورة سمار من مثله القرآن واتوا نصر شهداء كسنا مجمون هادي والله في دون أدم بري القرآن من دون الله كنا الله هربنا الله تريد سكوا والله إن كنتم صلاتك صادقين كونغو بوند النبي في القرآن النبي يقول عربو جلاب دلنجل أنا كده كون عربو جلاب دلنجل إتايكا كو وكيلي كو في ديك هاي كيمو جتام دري سابوي ناي أنا وكيلي في دو كيمو ريوتري تو بيبي جون يو بيو تبي هل تكون نبيوانا الله داري وإن لم تفعلوا كم ذلك وندو ولن تفعلوا هو تاكا يا تنتم kondo wadatom attagun nara hule ngeyite andi alla ko yewta ta goddo ko bere hakkille makko de be anda alla sakko alla wi be fattagulla be anduno alla ko alla wi no be hule alla kono bawo be anda alla kono be andi yite nginge sunna alla wi be fattagun nara hule ngeyite alla tinge waguda hukkoji maggi annasu ko yimbe be wal hijarate kaaje de o yittati yite sakkorama lil kafirina wanande e berabe alla malata jalna ma sadakallahu alazim jam e kisi mo bandraɓe on salminama Allah ɓeydu jam aɗa on nani kamen ƴoogi ɗon aɗa ɓurte partage gol on heɗike karmo ko en on yii haala wi ɗuɗugi jilla e mum par ce que ko janngugol fiyo men faamu essentiel on ko faamingol men ɓe ono ƴettude tafsiru suyuti jalalayn fonta ɗum tawata argumentation ji ɗin no ɗuuɗi qiila wa gaala on no ɗuuɗi e defte tafsir ɗen ko ɗum waɗi sa ndaari ko ɓuri heewde ko ka wona janngede ton ko tafsir simple o waɗete si waɗama tun ɗuma compliqué piiji ɗe ko ɗum waɗi komo beesi towi alluwal fayida ɓurata ko kañum yurnanto hoore mum ɗeɗo defte tafsir hara on nani ɗengal ngal no laaɓi joni heɗoɗen talba jon kadi hari noon ɗum ɗo wayri ha heɗagol ko ɓe janni o tigi wayri ɗum se wi la 2009 addi ɗo ɗum wona duuɓi sama kala joni ɗe memde ndaaro manto ɗon son faala on heɗitoto ɗi ɗiɗi kala konfonɗo gasano min argumentation ji an ɗin tawata no woodi ko ɓeyditi sabuna wona mi janggali juuɗe goto kaka ɓe jannilan ɗon mi hatti ko woni tum yurnagol ngol so ndo wo ari mi yurnoto wona Côte d'Ivoire komi addi sodude bappa Bachir ɗo eɓe darde lankoɓe seede deftere am min nde mi addi sodude nden nde jusu 50 ko kamɓe herornode ton kamɓe wonnode jangirde deftere nde mi atti sodde an Côte d'Ivoire nden ɓaymi ɓe mbuɗi o deftere mi atti sodde Qur'an mo jusu 50 on ɓe andi ɓe joginde amma angola buy ko seede Mamadou Daye en ɓe buy o deftere nde jusu 10 nde mi sodno ton komi rewto ɓen kadi no andi joni noon o tigi ɓeydi ɗuma on yaadu ɗum e jindugol ngol e yurnagol ngol tigi tigi min janga luka ni sarfu ni balaka ni nahaw ni goɗɗum ngo kono noon sabu komin wawi pular ko meɗe wawi yurnade anda ko honɗum goɗɗo faandi e bindol arab joni ɗe darde en heɗike karmo koyen ko ɓe jangani
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سورة الفاتحة simore nde fi uddital deftere no jange e maggol makkiyatu ndeɗo simore ko makka yankore ko makka nde tippi nde tayne laaɗo kamɓe ko ɓe ɓurata magude gon ko makka nde tippi nde tayne laaɗo sallam woɓɓe kadinna ko makka nde telli bismillahi on ko fatiha menen no ɓe firranta men on bismillahi en fuɗɗori jangirgol nde deftere barki inde Allah arrahman neminowo julɗo e kefeero ko aduna ɗo ma yurmeteɗo julɗo e kefeero ko aduna ɗo arrahimi yurmeteɗo julɓe ɓen gondimɓe ɓen tun ka lahara alhamdu dendangal yettoje lillahi tabitani Allah rabbil alamin newɗo tage fooji arrahman fanta yurmede arrahimi yurmeteɗo ko ni ɓe nabiri o tigi ƴewtike fulfulde nden jangali goy kadi kono no heɗade fulɓe ɓe no andi kon woni pular mo famude awa maliki lanɗo maliki jeyɗo yawmiddin ñalande joddi golle wiyetake joddi diina ɓayru na diina to yoɓoyte kala dargal banda ko ñalande joddi golle mo be ko golli kon hettata iyaka ko antum yo Allah iyaka ko antan yo Allah na'budu woni ko men rewata goɗɗo gosi wona wa iyaka ko antum yo Allah antan nasta'inu min daɓɓirta ballal e kala hajuji amen ɗi min torikema ihdina fewnu men assirata e ngol laawol almustaqima foccingol cela veut dire fatiha on ko du'a mais konnu awa haɗi Allah fewna ɓe julɓe ɓe fo ɓe fewa e laawol gotol pourquoi nde ɓe dari ɓe juula o par jour fatiha jangete plus de 2 milliards ɓuri 2 milliards e hore leydi ndin jangoɓe fatiha iɓe wiya tun ihdina siratal mustaqim question est ce que koko waɗa wowlede ɓerɗe ɗen no jokki est ce que ɓerɗe ɗen no tawti e koko wona tore ka ko jangugol tum ɓay ko jangugol est ce que ɓerɗe ɗen no fewti wondema ko toragol Allah me woni ihdina siratal mustaqim hattali ɗo siratal ladina lawol ɓen an'amta ɓe neminɗa an'amta ɓe neminɗa neminirɗaɓe iman islam ihsan tanjini ko noon ɓe firrani en siratal ladina lawol ɓen an'amta ɓe neminɗa alayhim e dow maɓɓe min torikema fewnu men e laawol foccingol ngol laawol ɓen ɓe neminɗa e dow mum ɓen ko wonɓe al anbiya washuhada wasalihin annabaɓe ɓen nelaɓe ɓen e yamɓe shahidi ɓen e moƴƴuɓe ɓen gayril magdubi hara wona laawol ɓen ɓe tikkanɗa harana laawol ɓen ɓe tikkuɗa alayhim e dow maɓɓe alayhim hara wona ɓe monaniɗa ɓen dey ɓe makani e wona alyahudu enen on ko alyahudu tum oje kala jokkuɗo ko moninta Allah kala jokkuɗo ko mettata Allah gayril magdubi alayhim hara wona ɓen ɓe tikkuɗa e feebum enen ta nabir men ton dey wala dallina wona ɓe majjuɓe kadi wona annasarankoɓe ɓen chrétien ɓe ɓen e kala majjuɗo wala dallin amina yo Allah jaabi cela veut dire
fatiha on ko duwa bandiraɓe simore mawnunde fi mayre no wawlaka alquran allah fembinde inde sab'an min almasani walqur'ani alazim nde tun allah no ƴetti nde mawnini ka qur'an mi fayal suratul hijr walaqad ataynaka sab'an min almasani walqur'ani alazim he muhammad min okkima jeeɗiɗi ɗimmitande ɗe fatiha on tumpar min okkuma walqur'ani alazim alqur'ana mawɗo mawnunde nden cela veut dire fatiha on mo mawni bandiraɓe julde sellata ɓawo fatiha tun julde sellata noon ɓawo fatiha de bandiraɓe suratul baqarati simore nde fi nagge rewe no jange e maggol nde simore inde wiye baqara pulo fuuta ko nu andira nagge kosan awa min andini on allah no yewta fi suratul baqara yeso ga qissa on no ton ko feƴƴino hakkunde annabi Musa e yimɓe mum ɓe madaniyatu nde simore baqara ko madina yankore ko madina nde tippinde taynelaaɗo bismillahir rahmanir rahim yo allah hokku en barki maggol e sirru maggol e nuru maggol alif lam mim allahu a'lamu bi muradi ko allah andi ko ɗum faandi alif lam mim e maka ni Jalalaini o tafsir ji buy ko ɗum firi Qurtubi ibnu Kasir Saadi ɓe bos maɓɓe defte firo o ko ɓeynata ko allah andi woɓɓe noon e karamo ko ɓe faalete tesagol wona ɓe makiri ɗo Ibnu Abbas bappa nelaɗo o wi alif on ko allah laamu on ko Jibril mimi on ko Muhammad mais ko ɓura yarede kon ko allah andi ko muuye ɗe kalfe goɗɗo anda no hawni no tawa e kawakeji alquran ɗe kalfe alif lam mim sod kaf ha ya ain sod hamim ain sin qaf ɗum no tawa ko wembuno arabuɓe allah cippina ɗum ɗo jonna ɓe ko acca hakkil sora so ɓeyni ɓe firta e ɗum ɗo ɓe winda e defte alif lam mim allah ko mawɗo de ɗum ɗo holli alqur'ana ko kawake mawlanaɗo bandiraɓe zalikal kitabu nden alqur'anare nde annabijo muhammadu woni jangude la rayba sikke wo ala fihi e mayre sikkitinɗo nde wo malki sette hudan ko nde peewal ko nde fewneyde lil muttaqin wonande huloɓe allah ɓen alqur'an peewal hande noon defte buyno windagoy wo en wata fewde si wona en yurni ton kadi awa ndeɗo de allah wi zalikal kitab la rayba fi kayre tan kadi mari o titre ɗo deftere heddinde wo raybuno ton que ça soit clair pour tout le monde yete kalama ko momen kala deftere windande siɗi hara ko ombo windi nde raybuno ton sikkeno ton mais ndeɗo la rayba fihi sikke wala e mayre sikkitiɗo nde o malki sete e kadi ndeɗo hudan kono noon wona fi fow ko lil muttaqin o wonande hulayɓe allah ɓe ko homɓe no woni hulayɓe allah allazina ko ɓen yu'minuna ɓe no hoolo gondina bil ghaibi ko wirni ɓe yetama maya immito yoɓe golle no woodi ɓe yiyali ɓe hoolo ko googa ɓe yetama wa in minkum illa wariduha fof joloyay kasirat ɓe hoolo ko googa ɓe yetama arsi no woodi ɓe yiral ɗungitema ɓe hoolo ko googa malaika no woodi ɓe hoolo ko googa yiite no woodi ɓe hoolo aljanna no woodi ɓe hoolo allah tigi ɓe yaalimo ɓe hoolo mo wooda yu'minuna bil ghaibi ko hoolotoɓe ɗi gite ɗe yiyataɗi e hoore ko ɓe hooli ɗum kon wa yuqimuna salata ɓe ñiiɓa e julde ɓe ñinna julde ɓe tabita e juulugol
wa mimma razaqnahum yoɓe ko min arsiki ɓe kon e jawle e cellal yunfiqun ɓe nafqa ɗum e ko welata Allah ɓe sakko ɗum ɓe dépensa ɗum e ko welata Allah nema cellal nema jawdi nema ɓeygure ɓe dépensa ɗum e laawol Allah bandiraɓe wallazina ɓe yu'minuna ɓe no gonɗina ɓe no hoolo bimande alquranare unzila tippinande ilayka faade ma wama e tawreta e linjila e zabura e ko wana ɗen unzila tippinanode min qablika ko attima an muhammad bon miɗo hooli alqur'ana mi holaki non évangile mi holaki dey tawra a yolike a perdi e yo jaka nafi ndeɗo tun hoolete ko walladina yu'minuna bima unzila ilayka e hino nde wama unzila min qablika julɗo fop minna dey o évangile bible mo ɓe jogi fewndo ɗo kono ka duwaɗo hoolade nde cippinode e annabi Musa nde cippinode e annabi Musa e annabi Isa nde ɗa duwa hoolade zabur ɗa duwa hoolade gonɗina ɗereli annabi Ibrahima ɗi no ɗi cipporno e no ɗi wonirno no amma ko wayla oye a landaka ɗum kono noon ɗa mari droit ko farilla e hoorema gonɗingol ɗum sina ɗum haray a fokkita wa bil akhirati ko ɗo no woni tigi tigi o maaya immito yoɓe golle bil akhira ñalande sakkitinde nden hum kamɓe yuqinuna ko ɓe yananaɓe pellet dargal no woodi hay sa yurnaki Qur'an ndaaru piiji ɗi noon gerdude ndaaru tooñe ɗen e hore leydi ndin kere ɗum luttiray ni ɗe tooñe ɗum ko ni tun oye pellet taguɗo on o jittoya e ɗiɗo piiji joni noon ko farilla e hoore men hoolagol ñalande dargal hara sikkitaake ulaika ɓe sifaɓe ɗiɗo sifaji hooliɓe ɗiɗo piiji ko wirni ɓe ñinni e julde ko ɓe depa heɓi woɓe okkitira kadi ɓe ñamata fow ɓe gonɗini alquran ɓe gonɗini linjila zabura tawreta ɗereli annabi Ibrahim Allah dewi ulaika ala hudan min rabbi no na ɓeɗo ko ɓe gonɗina deftere karmo ko kaari ko be mazhabu kaari ko be mazhabu Paul ma Pierre no ko be jaɓa salafiya ko be jaɓa sufiya ko be jaɓa ɗum ɗo yaɓiraɗa Allah kanko gayni wolde goy Allah yettike men goye defte on ɗe men duwa gonɗinde gani Allah kanko o faljata o holli en ɗo defte ɗe duwa ɗen holade ɗe kala heddinde ya duttu sikke no ton sina iwrude ka makko ɗen ɗen ɗe ala duttu kala ka hakkil golli sawaba no heɓo faljere no yalta Allah daali ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji ala hudan ɓe woni e hoore peewal e dow peewal mi rabbihim morde jooma maɓɓe wa ulaika ɓe sifaɓe ɗiɗo sifaji humul muflihun ko ɓe woni malirteɓe naatugol aljanna daɗa yiite yo Allah wattuɗen e maɓɓe innal lazina ɓen kafaru yedduɓe annabijo Muhammad ɓe yeddi alquran sawa'un no fota alayhim e dow maɓɓe a anzartahum waajiɗaɓe o am lam tunzirhum ma a waajaki ɓe o la yu'minuna ɓe gonɗinta ɓe hoolotako fi hon ɗum non khatama Allahu Allah noti ɗo andi kon non notugol Allah fermiyawa ala qulubihim ka dow ɓerɗe maɓɓe wa ala sam'ihim e ka dow nanɗe maɓɓe wa ala absarihim o waɗi ka dow gite maɓɓe khishawatun cuddi majjere cuddi ɗon andi ko wiyete cuddi ka cuddi majjere wala hunno wodani ɓe ka lahara dey azabu lette azimu mawnude Allah dandu en tawdede ɓe wa minan nasi no yimɓe ɓen wona Abdullah bun Ubay bun Salulu no yimɓe ɓen man yagulu ɓen ɓe no wiya amanna billah
min gondini Allah min gadi ko men julbe ko enen julbe ben wa bil yawmil akhir min gondini nyalande dargal nyalande sakkitinde den Allah wi wa ma hum bi wanali bi mu'minina gondimbe eyo e jaka dun no jilli go jaka no jilli wa minan nasi no yimbe ben man yaqulu ben no wiya amanna billah min holike Allah wa bil yawmil akhir min holike nyalande dargal wa ma hum bi wanali bi mu'minina gondimbe kaberde jaka kaka hunduko yukhadi'una Allah hibe hodi to tunge dina Allah ka hibe janfo tun dina Allah ka walladina be hoda ben kadi amanu gondimbe Allah dali non wa ma yakhda'una be hodali janfaki illa anfusahum siwana hore mabbe wa ma yash'urun be so wandude ko hore mabbe non be woni hodude fi qulubihim no kander berde mabbe maradu nyaw nafiqako fazadahumullahu alla beydani be maradan lowde finde liman wala hunno wodani be azabul lati alimu musude kala akhara bima kanu sabuko be lati yakzibuna hibe fena wa iza qila lahum sibe wiyanama la tufsidu wa tambunnu fil ardi kalaydi bonniron keferu e shirku qalu be wiya innama nahnu ande menen muslihuna ko men mojjinobe menen ko men woni mojjinobe ala hey kambe ko dumbe firani kono pellet mi mandi tike kadi no be firiray no men kadi ala hey mido yetoma wali min ko don burilan convaincude yettata mi moja ala hey mido yetoma innahunno kambe humul mufsiduna kambe woni bonnobe walakin siko woni la yashuruna be so'a andude kambe woni bonnobe wa iza qila lahum sibe wiyanama aminu gondine kama amana an-nasu wana sahaba en gondiniri qalu be wiya anu'minu emen gondinay kama amana as-sufaha'u wana gondiniri be majjube wana gondiniri be daytube ala hey mido yetoma innahunno kambe dey humus sufaha'u kambe woni majjube walakin siko woni la ya'lamuna bi anda kambe woni majjube wa idha lagu sinafiqin hawri alladhina ben amanu gondimbe qalu be ya amanna min gondini ko ngoto kadina wo kato wo 2 milliard muslima Allah tawdum ara ko ga hay fewndo ne laado ari no wodi nyame nan min ka ngabola wa iza lagu sinafiqin hawri allazina ben amanu gondimbe qalu be ya amanna ben gondini wa iza khalu sibe ruttike ila shayatinihim faade horebe mabbe bonki ben qalu be wiya innano menen ma'akum mede wondi mon innama nahnu ande menen mustahzi'una min jalnoyno tunjulbe be men yaw wadangol be propaganda ko en goto o islam on no foti ko en goto ka dina Allah non yastazi'u bihim wa yobay be joddi jalnori mabbe o yobay be o nyawlintadum wa yamudduhum udumina be kadi fi tughyanihim e majjere mabbe wembere mabbe yamahuna ko be wembibe e luttay dum poma ulaika be sifabe dido sifaji gombe wowlude fi gondinal ka hunduko tawa berde den no nyoli allazina woni bende istara dalalata sodube majjere bil huda e dow pewa ko be jetti cellal mum ngurdam mum jawdi mum sodi majjere e sali sodude pewa kono no Allah wi famara biha tonata entere ala tijaratu dula ko mabbe ngun wama kanu belata kidai muhtadina fewbe masaluhum jon Allah no jonde example mabbe masaluhum sifa mabbe e nafiqiyagal mabbe ko honno nafiqiyagal mabbe ngal way herite Qur'an
kamasalil lazina way wano sifa on istawqada naran huɓɓuɗo yiite falamma adaat tuma kala nde yiite ngen jalbini ma hawlahu konko woni takko makko fow jalba hen to zahaba allah naɓa bi nurihi annora maɓɓe wa tarakahum o acca ɓe fi zulumatin e nder niɓe keferu la yubsiruna ɓe yiyata kon takko ma on famingal misal masaluhum sifa maɓɓe e nafiqiyagal maɓɓe ko honno nafiqiyagal maɓɓe ngal wayi ka masalil ladhi no way wano sifa on istawqada naran huɓɓuɗo yiite falamma adaat tuma kala nde yiite ngen jalbini ma hawlahu konko woni takko makko zahaba allahu binurihi allah naɓa annora maɓɓe wa tarakahum o accaɓe fi zulmatin e nder niɓe la yubsiru ɓe yiyata yalla danden ɗum bandira summum ko ɓe faaɗinkiniɓe gayo nanugol gonga bukumum ko ɓe bobinkiniɓe gayo wolugol gonga umuyum ko ɓe wuminkiniɓe ga yiwgol laawol peewal haw kamɓe la yarji'un ɓe ruttotako e keeferu ɓe arta e l'islam e iwata e keeferaku ɓe arta e liima adna aw ka sayyibi ma sifa ngal nafiqiyagal maɓɓe aw ka sayyibi noye wano misal duulere mina samayi immorde ka kammu fihi noye duulere nden zulumatun niɓe wara'adun e gidde woɓɓe firira non e parñitte wa barqum e maƴe yajaluna hiɓe waɗa asabi'ahum guƴe kolli maɓɓe ɗin fi azanihim ka nder noppi maɓɓe min assawayigi kulol parñitte ɗen hadaral mawti ka rentagol mayde kulol mayde wallahu allah muhitun ko howi ndorɗo gandal bil kafirina yedduɓe ɓe wona non gandal tun allah ko hoyi ndiɗo tage fogo wallahu min waraihim muhita allah himo fuuɓite bandira en ala ko foltoɗen en ala ko ñofoɗen allah daali yakadul barqum maƴeɗen no ɓado yaktafunde ɗe jiloto absarahum giiɗe maɓɓe ɗen kullama adaa lahum tuma kala nde maƴeɗen jalbinani ɓe mashaw ɓe yaha fihi e daneri ndi yerko jalbi ko fa ida aslama si niɓɓi alayhim e dow maɓɓe qamu ɓe daro walaw sha allah si allah haajuno si allah yiɗuno la dhahaba o naɓayno bi sam'ihim nanɗe maɓɓe ɗe wa absarihim e giiɗe maɓɓe ɗe inna allaha allah ala kulli shay'in e dow kala hunde de qadirun ko wawɗo allah ko hattanɗo kala ko fa ya ayyuhan nasu kono yo yimɓe allah woni en noddude wo kono yo jama fo noddama de o ya allah ya ayyuhal lasina amanu o ya ayyuhan nas kono yo yimɓe o ubudu rabbakum wotinɗine rewon jomamo allazi on allahjo halaqakum taguɗo on wallazina o tagi ɓen min qablikum ko atti on la'allakum bela onon so rewi allah tan tattaquna hule allah e jaka ko kulol dewal ngal poɗata kulol ngol dewal ngal poɗata kulol ngol gonga kafenade suuma yeno arde e ngal ko marasi bandiraɓe mois de mars gasa heɓi 18 an ila mars wayra horede e ngal non haray no sofi par no lammi par no haaɗi tak nange nge si horama ko ɗon andoto kulol allah ngol koy ndare tun ko doddi e yeeso bagara ɗo ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum fi honnu la'allakum tattaqun awa e ndaari ɗo ko allah jaka waɗiri yo rewe yo juule yo hoore yo zakke yo mudde ko fiyo kulol ngol e boy o fiyo kulol ngol pet yo allah hule si allah hulama goto toñetake jamfetake wujjetake waretake goto ɗaynetake fenantake dewal ngal fop objectif on ko la'allakum tattaqun ɗum yaka seede men
jonno fiyo num o rewante awa pour que raison kanko ko hombo Allah ko hombo ha o rewe en du alandade ɗum alande kero yo galande o ye on mbaɗum no hulɓi dade ko goɗɗo wol Allah wi kono yo yimɓe rewe jooma mo so hattunoɗo wona eno probléme o wi Allah ji khalaqakum taw o jonni taw fi enen taw o winni taguɗo on on wodi heɓiɗo ɗo wiɗo komin tagi on heɓaki personne yaltal ɗo décréti ila aduna fuɗɗi wi konon komin tagi on firawna e ɓewde numurude goɗɗo suusali wowlude kan Allah no ɓawi wi onon yo yimɓe rewe jooma mon on taguɗo on o tagi kadi adiɓe on ɓe so on waɗi ɗum bela jo on hula Allah kono so hattuno ɗon arayno no fandi imo deta yande fi honnum ko kanko tan duwa rewede kanko tan Allah si on Allahjo ja'ala lakum waɗan ɗon al arda leydi ndin firashan weƴƴitade on faami ɗon wassama o waɗi kammu on bina'an kippoji wa anzala o tippini minas samai o ittika kammu ma an ndiyam fa akhraja bihi o yaltiniri sabu ndiyam ɗan minas samarati noneji dimɗe rizqan lakum ɗum ko arsike wonande on fala tajalu lillah watan waɗan Allah andaɗan ɗimmo awa ɗo noon min jaɓi joni ɗo min jaɓi ko antum mi rewata sabuda ko sifiɗa ɗo min wawana hoore amen meɗen wawi remude min wawata toɓinde min hattana funnugol e joni hey kan patron min jaɓi en huwodire min rewayte antum e hoore ɗum dey fala tajalu lillahi andadam min jaɓi patron min waɗata min jaɓa waɗantama ɗimmo fes wantum hara onon ta'lamuna hiɗon andi ko komi yewti on ɗo on wawana hoore mon ko min Allah tan gonga mani kaɓe Allah tan kanko dey wa in kuntum son laatike an o wondo landar e min o wondo jangudo e o gaɗato e o ganinto wa in kuntum si tawi tum on laatike fi raybin e sikkitare ɓawo ga dey a wi'i men la rayba fihi Allah wi men sikki ala e mayre e joni noon Allah ɗalanditade men ɗo wa in kuntum fi raybin patron men faami ko faalaɗa men yewtude ko Allah men faami ɓawo ga o wi en la rayba fihi sikki ala e mayre yeso ga wa in kuntum fi rayb question important banda wa in kuntum si tawi on laatike fi raybin e sikkitare mimma e nde alqur'anare nazzalna nde men tippini ala abdina e dow jiyaɗo men Muhammad on sikkiti fa'atu wa wadde bi suratin simore wotere min mislihi yer alqur'an woyen addu yer qul wallahu betawa si on a un petit doute sur le Coran adden ko waɗi kayre tan luralala ko heddi ko naate mum yo so ukkiki on tawa kala jawroy ton surtout si ko jooma haqqil penale ɗen tawa no feeñi ndeɗo noon a memay tuya gonga ka e fuɗo ay ndeɗo gombe jonni on de gombe hewtini on de wona yimɓe nde ko Allah ƴettani nde garanti ko Allah hewtini nde tagi fo go bandiraɓe awa dey ndeɗo sikke wo ala e ɓayre tawi noon ɗon sikkiti wo simore wotere ko 114 woni ga no ɗuɗani on adde wotere na non onon yimɓe ɓen tu jinna yo watto ɗon kadi on fof adde wotere peut wala wijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadha alqur'ani la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira Allah yuti
si yimɓe jinna fo waɗi coalition pin womin addayi Allah wi ɓe hattana addugo sifa alquran. waɗu noddon kadi shuhadaakum sanamuji mon ɗin seedeji mon ɗin allahji mon ɗin jalanji mon ɗin ko non andi ko ɗum noddata nodde min dunillah ara non na Allah noddoton de in kuntum si tawi on laatike sadegina ko gonguɓe wonde ma nde wona minen cippini nde ɓenni joni piranen ɗo ko on nani ɗum bandiji ɗin Abu Jahali en eni joni mahi ƴettoden feere ndaren konno addirte simore wotere Allah daali fa in lam tafalu son huwani ɗum ka wonɗon ɗo walan tafalu on huwata ɗum ko yaton ton ko waɗoton fattagun nara rente nge yiite hule nge yiite yo Allah tinƙen wa udu hannas ko nge carmalle magge on ko yimɓe ko rendinirtenge yimɓe wal hijarate ka wa udu ha ko nge huɓɓitirte kon annasu wal hijara ko yimɓe kaaje o iddati nge no yite sakkorama dey nge sakkorama dey lil kafirina yedduɓe ɓe sadaqallahu alazim wa ballaka rasuluhu. Are mi salmini on nani karamo ko en ko jangani en kon ko finande fi talibajo ha o wawa heɗitade moƴƴa ko mankira hande fulɓe fuuta ɓe ndaare ka yarɗo wo ko shahadaji yo kaari hunjike ene fontugol janga o wawa ɗum ka haala mum ko ɗum ɓuri on jarama nan ko sikkude alquran ko cippori ko fi ko jokka hande ndaare o jama on fo jokki pullo ma soso ma manin kano naati on propaganda arabuɓe no sali famude alquran. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim ra tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تخيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Jangan janga inde ka halama fama inde ka halama miji to dande ka halama tasko dande ka halama a jangiri ni da mari pelle barat kullu harfu barat kono non fiya famu bollitira kande hebi woni ton kon objectif may don kadi no landi ona jangata nyuncho da do anda ko ndi faut savoir pratiquer le Coran nela do landa no kon woni jikuni be Quran yo non nga pullo anati arab ara indarte dum onon wonbe nabbe bibbe mon gedalbe mon e markazji onon jangube bay ko gonga don jangi cesi fa dum jannon firobra dengal fulfulde mede yidi yiwgol dum bay ko no teso alqur'an e dengal mon bandrabe ne salmini on Allah beydi jam ndobbo amen kon no e leydi Conakry 626 00 86 00 heddi ko labe kon no rabbidi bandrabe serani heddi suma yon ari itte men do suma yernu ngari bandra nan rawna ne men do sido gasi gasa min sonjata on hande kadi min dare mi wada golle professionnel golle moƴƴe min wada marka amen on min sakita leydi din ta ko numéro tum men jonnata yontere kala mi wada video goto menen me wawi produire me wata yeyde yeygol no wondi e yangi tampere min torki on kadi watango ila moƴƴe ko min gollata kon ndobbo amen kon o do duma ko wiete compost ma konno du wiete wien bokashi men mede wayi produce de min holli on do kala hatto jimbe dum on yeyde balde do men lowe ka poro men fufa do lemun ne budi yo kala hatto jimbe dum yo wadu hitto yamen men produce nawo accire ni engrais chimique de merde ko woni wadde so mi yahi ande ka sare mi wobbe no jetta piiji mum bugo ono marde fere kadi wadane en ko wiete kon chambre froid ka sare labe do wade ka rewbe ben jetta tamatije mabbe e koboje mabbe jakatuje mabbe nyamakuje mabbe e paro e persi mabbe salade mabbe be nada tombe yoba haysi ko 5000 tabiji mabbe din bonu bandra acce investition ko nafata jamaa kala haton jimbe e nyolu hectare goto kambe jannube memben be holli ton goto ko saku nogay 50 kilo mede wawi gollande men darde no men fuddoto produire magasin o me accirtamu ni men produire dum gad men dara sabuji no me wadira marka amen on gido fulbe horemu men paakay ka magasin do men fuddo yeygol prépare dum beyi e bali on kadi dum no woda min darde système honno gerdeten système wawa sodde bayi e juude amen
e baali men honya ɗum men yorna men ambala ha moƴƴa naɓana ɓe ngureji monni ko ɓe waɗa ha ko pute kene e maafe bantara par ce que si tew yorɗo yornaɗo ko ɗum ɓuri wondude cellal e dakamme ko nafata ɓalli ɗin on kadi lawa meɗen faala uddutude ɗum taw nodda men dammol 1 million 1 million 200 aɗe men hirsa men hutta men ambala men honya ha yora ken men ambala ha moƴƴa men naɓana ɓe ngure monde yoɓon paas men yiɗa puydangoy soɓe men faala mais meɗen landi 1 milliard fiyo golle moƴƴe waɗi alasan so halwa on ɗe balɗe si Allah jaɓi ndobbo lannay woni ka suuma e ɗo men taƴidirta fiyo Allah waɗu programme men on marsa téléma Amérique ton fayre ndaari en tawi jama on ko kaccuje walla tu wata wallude sembina en o faabo en 1 milliard ɗo an kadi min naali en fokkitay ko tiiɗi mais on va avancer bandraɓe molo beaucoup d'expérience et puis kadi Marseille ko la'i fujo tun sikkata marsata bani adama no goɗɗum no waɗa e bani adama yo siɓe an faut jamais avoir pensée négative dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Faut jamais avoir une pensée négative. Sois toujours positif. Et toroda Allah balal. Comme disait le prophète, Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis. Aslih li sa'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. deftere go duwa meɗen jangayno wala aqalla min zalik wahdina sirata almustaqim sirata allahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fi l-ard ala ila allahi tasiru lumur ko haɗi goɗɗo pooco 1 milliard ñawlanmi ɗi e nder duuɓi joyi bete awa ndaare meɗen mari ko yehi wa 100 et quelques hectares hawaɗi nokkugo ndiyan ɗa yalti mi yehi hande mi reyi ɗon mi tawi sukaɓe no ferto to min gon falo faala ndarde simi rema yer kumparni no yurmiɓe min on to de forage on gaɓe jasannoen ɗon ɓiwditi ndiyan ɗan hewti ka hunduko dow o tuma seko arkol en sala ɗo paf waɗa ondile pum ndiyan ɗa yalta sofina lakorji rema ndungu e ceeɗu morototo mais il faut avoir un tracteur il faut avoir un peu de pognon pour travailler. On peut rester au village, on devient des milliardaires, mais il faut un petit sou pour rester au village. Mais de wawi kadi produce gol gerto bengo. Ne adun, fagadun, sari me de wawi. Ay kun ngati aku yauta nini mo lady ka école mentolo. Soari do watta newde sari. Ay jama wanda tew sari. Fo wuri no tew sari no moƴƴi. On kadi se wari do men darte programme di mais il faut un peu moins quand même à de calcium ñawle men ñawlo ngalla mais warani mbudi amen nin ala ko kirata metti ko yewtere jala ha hore Musa vie oya où est notre l'argent on a confié ça à Dieu alors il faut aller dire à Dieu. Le propriétaire de l'argent est venu. Allahu Akbar. Allez, il est venu nous on va récupérer notre argent. John mi on pondire pas ko no dilando mi dans direct. Problème wo e kala na nabi mo maison centrale. Fit Amadou bididi. Problème fenale. Kimbudi on sokule jama moja. Rena golle da lakire yimbe be. Dubi kaso perdi njani. Mo wondirtawo yare no kelɗiɗi no moƴƴiri ene wonɓe gaɓen watta en amu watta en soyu se huwodiri e goɗɗo projet nangi hunde échec waɗi hollu faut jamais hésiter tentini menen ko min jokki o newgol trop de risque ko Allah tu faabi ɗum no darti seeɗa miɗen faala yo ɓikkoye dammiɗi darto min hollan ko wiyete golle kono ɗum non koye biyadillah kadi noon o wollide o no jarribote wala nabluwannakum bi shay min al khawf wal ju wa naqsi min al amwali wal anfus wathamarat kono noon wa bashiri sabirin allazina idha asabahum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim
ulaika humul muhtadun. Haray ko ɗum si o tigi no faggade jawle ɗen no ɗaɓɓude hiwogo Allah hiway mo hawra e jawle ɗe. Haray na yo tigi sikku ko goɗɗum go o tigi yettu Allah o ɓeyda courage. Haray ɗo ko komin holli on ko ɓeɗen jogi énergie. On est trois d'abord, moi Boubacar et Alimou. Alimou il est à Tchaléré. Maintenant le Suleiman il est à Tolo. Hando to ɗuma makko ngasa ka fendane warta. Warti on a un long projet, grand projet. Et puis au village. Pas en ville, au village. Oduma, Nyolu. Kala remo mo anda fi ɗum. Contactez me moƴƴina hendo ɗo. En sattinta mais so waɗi ɗum e remuruji mon on wa'atawa mo waɗali on soñay pour on ɓe waɗali ɓen. No arde noon yo Allah powɗu balɗe cellal on yi'e golle amen ɗen. On anday ko waɗɗon e fikraji mon yaadu penale. Mi yehi hankin sodangol ɗo goɗɗo fembagol kam mi fembi ɗon hankin kikiɗe boti kunno takko ɗon ila mi yalti ka kaso mi yalmodi makko mi landi goɗɗo takko ɗo min sino wodi ɗo bala bubukum ɓe yaltini mi abuba jarta mi waɗi ni hay ndaygol jalba to mi ɓaddi min sino wodi fa nettu yari ɗon jonnina mi wodi tikum min ene ayne mi andugo min ene modi ma kere yeyni Nicaragua ne modi ma yeyni Nicaragua ina waneldu modi ma duwa nan sabu na o yehi e leydi compliqué ndi fewdo ɗo États-Unis d'Amérique. Allah non waɗu jam yon andu e mayay yon andu e nawyay o birde yaaduji sanzen ɗum tampen kamen ko ndimu uren kamen ko ndimu gollen kamen ko ndimu yangagol kamum ko ndimu kono noon min miɗo yiɗi kon feƴƴude ni niɗa wurgo hay inde ndiɗo leydi yewtiran ko fandi woma raɓɓiɗi ɓay buyno sikkude ara men ala yide ko woni feƴƴude magoyi e ɗuma ko wona waɗede kon demagoji wangal meɗen suti on feƴƴude ko fof meɗe yide mais ɓay haala amen sanzata soɓe amen sanzinta enen men deƴƴata simen fanka yanni ka million sappo e joyi jaɓani ɓe timma hay nogayo ma capanɗe jo acci fanka yandi. Haray ko ɗum dobbo kon e waɗayya nda ko ɗum haɗi sodon waɗayya onon ɓeydu hiɓe wonduɓe sonnaɓe tawata ko wiyeteɓe ko poro tawi uma wiyete poro nde hewti ɗo wo andu ko ɗum handuɗa e ñande wowlanda ɓengo gotel piiji ɗiɗi haray ko ɗi wonduɗa wowlana ɓengo a poro anduɗa mari nawnaje ɗiɗi ma gotel e mace go ala dépense ude ɗiɗi gorgu mangun ko négatif fus a gayna ko ɓuri kon non ko si woni ka gorgu poro no wodi ko wolnalan a pottiɗo yandi on ɗum gayna ko ɓe addigo ñanda ko moni ɓen fala moni ko hamɓe ni hay ko Allah jalla yonno no bana ɓe koɗaki ɓe kuna kray ɓen fi porwal jam e kise mon o salminama telema nakiri haray ko woɓɓe addi ɗo wonan ɓen Amérique coggu porewal ngal 20 kilo si tawi no heddi naɓa noon numéro neniraɓe hendotoɓe ngal ɓe noddonɓe ɗaɓɓa noon en taxi motojo ɗon mi naɓa paasi ɗin ka téléphone mo ha ngal hewtoyaɓe haray noon mbuɗɗin ɓe addiɗi ka numéro ka
reme salmini adde $100,000 men yiwa ka réseau me yamen golla $100,000 US money ayi jaka komi connectori do na mere ala kupude wona wifi wanga awa artire lampasi parce que anne ko darsu wadden do artire lampas mo credit ji jako pass comme sorno ko na mere dum ala kupude ayru mimi sikkuno internet no dan no ke ko jaka francina en sikude wifi ko dum buri mojude connection fu jaka on yido ko connector en ko pass duma en giga mom sodi 14,000 et quelques il en est artiré à 627 49 06 04 627 49 06 04 Mamadou Wuri Balde min no mi ala ide commentaire ji mongo réseau yolto yalta kay dani mi falete kadi connecto don ka sena me YouTube do bayru sagu ansion jabi en waɗay ɗo ngalluwal suuma e ngal mais avec un projet tawata tawi on daari ɗo on abonike o portal fulɓe ka chaîne YouTube winde ɗum ka YouTube yam abono ɗo moƴƴa ɗaɓɓude goɗɗo mi yamen wenga ordinateur on o installa fuu sagu men ko ɗo waɗoyte ngalluwal suuma e ngal vidéo ji 60 siɗe wuuri selli kono noye ngal suuma e on lamma e par parce que nangel no wuli te Allah tienga dum bimbi de 9h à 10h en live sur le Coran tafsir avec Guido Fulbe janni mo ko baba e makko ko janni baba e makko ko baba e mu ko janni Guido Fulbe ko baba e makko ko janni baba e makko ko baba e mu ko janni ben kadi ko baba e mu janni be jiyal Qur'an nabi be jango e firo e defte do abonoto don si tawi tum min miɗo jogi vision wondema si tawi live bimbe kiki don chaque live hebi ko fandi o 50,000 vues kasa e nder nde suma lannare peut-être on va récolter $10,000 $10,000 objectif on ko e wadu forage ndaren ko onto mahoyte on forage sabuna men holla on wondema de wawi wadde projet ji do ara wona goto tika jifamu ara ko en haldu fotten créer une plateforme sur Telegram moɓe jama men on plus de 500 à 100,000 à 1 million no yimɓe mogori o ta ko sivugol tu ndaron kono noon fuɗɗoren ka suuma e ɗo ko ɗo ara ton abono ɗon portal fulɓe e vidéo ji kadi min sécurisé ɗi kala ƴettuɗo ɗi min sunna e page makko ma min sunna ɗuma makko ɗo ko chaîne wonɗo déjà aux États-Unis sécurité garantie goto wata capture de enregistrement écran même ƴettata Aïcha heɓɓal waɗen ɗiɗi tabbita ƴewtoɗon ɗon darin se récolta $10,000 o portal fulɓe meɗen mari yi'andeji ɓinge Abdoul yandeji mawɗi meɗen jogi kadi toon fi dewgal kono min ara e mum sagu mum hara min gayni on ɗo boɗo min mi tabiti min e payle ɗen ɗo min positionnike ko honno min gollirta ta min heɓay dépense amen min wura ka men ɗo on tuma fuɗɗoɗen i projet ji portal fulɓe e fi dewgal e fi Guiɗo Fulɓe on ka studio o haray ko yon abono ko ɗum mi tori on mi jeeji on ila jango noon ñande o mi wowlay fi ɗo fi handaren si tawi on sikki en wawata ɗe wawi wona noon no buy woni waɗirde ɗo birdi buy récoltiɗo mbuɗi e nafa communauté on fus tawɗa hunde ko nafata jama enen noon en wata yarde noon il faut yewtidane dare ko honno vidéo ji ko créete yerɓe siveten ɓen tentini wawlugol tun mi ɓete musique ma PC ma goɗɗungo mi haala tun ara jentoti ko heɓa mbuɗi kan ɗuy leki tawtigi nafata e hayunde enade organise ɗenen kadi surtout enen finɓe ɓen haysi ko 100,000 personnes ma 10,000 personnes vidéo waɗama ɗo YouTube ɓen ɓe 10,000 mo ɓe daari ko laabi ɗiɗi de ko jelno 20,000 daari ko laabi sappo hara ko koye 3 minutes ko laabi sappo ko 100,000 ɗum ça va donner beaucoup sérieux tout non lewru kala boum on a cette somme sen jijelu récolte on prend notre pourcentage pour portal fulɓe on fait des forages on aide les gens hara goto Italie ji famum bandra hara non ko yandeji maw boy non wajo ko daaji mum
mo beno wa jokkude haji bungo kadi e ara ko no nafi gurdan min jokki haaju amen gurdan amen dan ala nafa jokka fi fo wura fi fo wana na fi fo wonande kala de jabudo hayno ngaybe mabe e ngare do piji pinal gonga koda je sali mes amis et mes ennemis koda lui chaque fois c'est ça qu'il dit il salit les amis et les ennemis bye bye parce qu'il sait il a des ennemis il fait aucun mal à quelqu'un, il fait seulement des comédies, il fait monter les femmes, il fait des yolto yalta dans ses vidéos pour avoir des abonnés et des pognons. Mais pourquoi? Il devrait s'organiser pour aider la communauté Halpulaar en Mauritanie, utiliser sa célébrité, visibilité pour construire quelque chose pour les communautés alentours, les villages, les projets. Men salmini Alassane Sow depuis aux États-Unis d'Amérique. Alassane Simo marno areno jonninen milliard goto bandaɓe. Alaji Abdullah ɓe soduɓe ngal porewal dobboɗo si ɓe marno 1 milliard 100 000 dollars ɗi ala num haaju areno ɓe wattino e juuɗe men bandiraɓe ɓe tan tentini Alaji Abdullah ɓe tan Godwala, gido fulbe, soke do hitande goddo yalta do ay moto kilteru. Moro toto. No yurmi. Yurma kono golli ko wawdon ko bandra me weltike. E men gar me wakkiloto ko eddiko. Halna onon di jodi be sikude o visibilité c'est quelque chose. Yalte dum. Jokkol sobe ni suka dando la nane fondo France no ka gese barki onon beta seni jode taw yahu eltodon fi élevage et agriculture. Il faut apprendre dans les mains des Américains comment faire l'agriculture et l'élevage. Amérique mais yi vidéo ji ko men adana plein ceedu men yetti Allah on wuri ono yawbe ton piya no way wandiya huunye hayso ko saye mum fewni mede andi tande foko ko lo way ko no jokkudon Basiru Fermi aray mi acciti on mi janga non commentaire ji mondi mi dara ko on non commentu don parce que mi yali commentaire ila mi fuddi aray mi acciti on